Assalamu alaikum tuğanlar. Mercedes 124 94-cü жылғы екен. Объемы 2.2. Автомат коробка. Баасы сүйлөшүү жолу менен дейт. Телефон номери 0500 24 97 95. Тилекке каршы ээси жок экен. İçinde чехолу бар екен. Панели жакшы. Трещина кеткен жерлер жок. Кузову болсо өзүңөр көрүп тургандай. Аябай жакшы жасалыптыр. Дөңгөлөктөрү титан. Эгерде машина жакса, жана номерге чалыңыздар. Тугандар, Mercedes 124 седан. Түсү кара, титан дискалар менен. Объемы 3.2. Кузовдун состояниясы жакшы. Мол оң жак боковой зеркаласында мондай бар экен. Лобовойна трещина бар экен. Ата калган жери жакшы. Так, жылы деген 93-чү жылкы. Коробкасы автомат. Объемы 3.2 экен. Расходу деген 10-12 дейт. Японец экен. Баасы болсо $5200 дейт. Номери жок экен. Авторынакта экен. Ээсине номер сурайын десек, ээси жок экен. Mercedes 124. Жылы 91-жылкы. Объемы 2.3. Баасы 240 000 сом дейт. Механика. Номери 0708 51 71 40. Азыр машина оталып турат. Салону мындай экен. Үстүндө люгу бар. Ішіне химчистка керек екен машинаға. Кузовы мындай. Бос цветте екен. Печка, сечкалар иштейт дейт. Кышка даяр экен.
Mercedes 124 подъездка, жылы 92, объемы 3.2, баасы деген 410 000 сом дейт. Телефон номері 0702 91 91 56. Коробкасы механика. Терезе, 4 терезесінің электрический окшойт. Такта кнопкалар бар екен. Стеклоподъемниктері. Түсі вишневый, қызыл. Титан диска 4 тең. Сыртқы авалы, сыртқы кебетесі жақсы. Үстінде люгі бар екен. Егер машина жақса, чалыңыздар. Урматтуу туугандар, мына дагы Mercedes 124 подъездка экен. Түсү болсо мокрый асфальт окшойт. Бозураак башкача экен. Кузовун айта кетсек, кузову жакшы. Сырт жагында чирик, мирик деген эчтеке жок экен, көрүнбөйт андай. Коробкасы механика. Жылы 90-жылкы, объемы 2 экен. Баасы деген 350 000 сом дейт. Телефон номери 0500 45 77 95. Эгерде жакса, чалыңыздар. Сырткы абалы, сырткы кебетеси жакшы экен. Дагы 124 кызыл түстөгү. Жылы 1987 жылкы экен, объемы 2, дизель экен. Расход 5 литр дейт. Состояниясы жакшы дейт. Баасы $2500. Телефон номери 0554 60 93 98. Түсү кызыл экен, карагачы. Buranın жазачу не жери бар? Барлығы Сцеплениесі катуу жагандай. ішіне қатырақта. Салган атак жакшы салынат. 4 ступка, же 5 ступка? 4 ступка. 4 ступка дизель бар жегет байкелер. Сцеплениесин жазаш керек дейт. Жакшы эле басылат дейт атак. Сцеплениесі катуу дейт да. Төртөтең титан диска. Дөңгөлөктөрү летний. Бирок бунун доверенность кандай окат? Доверенность менби? Же эме техпаспорт барбы? Бар. Жок, прям оформить эткенге болобу? Бар. Эси силер турасызбы? Оформить этип беребиз дейт. Состояниясы жакшы экен, чынын айтканда. Мол арткы оң жак эшигинде шпаклевкасы бар экен. Так, жазачу эч нерсеси жок дейт.
Мына туугандар Mercedes 124 дагы. Цветте күрөң түстө экен. Астыңкы бампери жок экен. Калган кузов боюнча бүт бары оңунда эле окшойт. Жылы 93, объемы 2.2 плита мотор экен. Механика коробка. Баасы 350 000 сом дейт. Телефон номери 0705 98 98 16. Сырткы кебетеси. Ички салонунун свети күрөнгөн. Эгерде кимге машина жакса чалгыла. Бампер бар экен мунуку. Ошо бамперин деле тагып эле коюш керек экен. Жазачу жери ошо бампер эле экен. Мотор үнүн каралачы, үнүн. Mercedes 124. Жылы 89. Коробка 4 ступка экен. Объемы 2.3. Баасы 230 000 дейт. Телефон номери 0508 90 80 88. Түсү кара цветте экен. Механика. Лекаршы эси жок экен. Кимге машина жакса чалыңыздар. Эси кененирээк маалымат берет силерге. Дискалары титан экен. Сырткы абалы, сырткы кебетеси жакшы экен. Дөңгөлөктөрү летний экен. Туугандар, дагы Mercedes 124. Түсү көк. Жазачу не жер бар байке? Коробкасында бар. Я. Коробкасы бар. Ходовкасы. Коробка мотор кандай? Коробка мотор жакшы, инжекторун үрөп колдуруп коюш керек. Сосын камактын эле жетелектен да кайра баштаса. Үрөп колдуруп коюш. Объемы бунку канча? 2. 2. Объемы 2, механика 5 ступка экен байке. Жылы 90-жылкы. Так, баасы 210 000 сом дейт. Түшөсүз да байке? Түшөм. Улам деген адамдын боло чакырган. Вообще шок болду. Аябай жакшы түшөп турбайсыз байке? Телефон номериңизди айтып коеюн байке. Так, телефон номери 0706 80 20 13 дейт. Кимге машина жакса чалыңыздар. Кимге машина жакса чалса, жакшы сүйлөшсө байке аябай жакшы түшүп берем дейт. Мына машинанын кебетеси. Мына мооларынан бери бар экен. Карагачы. Машина негизи красыланып тур. Üstünde люгу иштейби байке? Люк иштейт экен. Заводта бар. Чирик миликтери бар байке? Чирик миликтери. Чириктер. Чириги жок, Чириги жок экен. Эгер кимге машина жакса, чалыңыздар жана номерге. Так, багажын ачып көрөлүчү. Багаж.
Assalamu alaikum tuğanlar. Mercedes 124. Состояние соска екен. Жылы 94, объемы 2, бағасы $5500 дейді. Телефон номері 0700 28 11 72. Бүйтіп бары родной дейді. Дискалары дағы титан екен. Өзінікі оқшайды, родной екен. Кененірек малымат алғың әргесі, жаңа номерге чалғыла. Салоны таза екен. Өзіңір көріп тұрғандай. Коробкасы автомат екен. Байке, оның несін жазаш керек? Жазаш нелері бар? Жоқ, жазаш. Пештікі, печкалар іштейді. Қышқа даяр. Дөңгөлөктөрү сезонка екен, ә? Дөңгөлөктөр алмастырып қойса болады, да? Жоқ, екеудің арты қысқы, бұлай жарты. Мотор майжебейді, гарантия. Коробкасы қандай, жақсы? Автомат екен, ә? Бүт барын жақшылайды, только айдаш керек дейді. Мерс 124. Түсі көк цвет екен. Титан диска. Коробкасы механика. Ешка екен. Состояниясы жақшы, авалы жақшы. Жылы 1993 екен. Объемы 2, бағасы 400 000 сом дейді. Телефон номері 0705 14 07 74 дейді. Есі жоқ екен. Кімге машина жақса, номерге чалыңыздар. Мерс 124. Подъездка. Жылы 93, объемы 2, плита механика 5 штук екен. Бағасы 400 000 дейді. 350? 350 двухлитровых плита. А вложение есть у нее? Ничего нету? 350 000-ге берем дейді. Номері 0704 10 40 00. Түсі қап-қара екен. Қарағандай ондай. Жылтылдақ-мұлтылдақтар бар екен. Машина жақса чалсаңар. $124 универсалымна. Жылы 93. Газ, бензин екен. Объемы 2-2. Механика 5 штук екен. Машина жақсы состоянияда екен. Бағасы 390 000 сом дейді.
Номері 0704 67 67 72. Газ бензинмен екен. Универсал. Универсал механика. İçi таза екен, аябай. Чехолдору Мерстің чехол екен. На универсал. Машина жаққан болса, жаңа номерге чалуға кененірек маалымат береді сіздерге. Папақай 124. Жылы 93, объемы 3.2 дейді. Японец екен, автомат. Номері 0703 15 17 16. Баасы жоқ екен. Жаңа номерге чалып, баасын сұрасыңар, айтып берейін. Автомат екен, салоны жақсы. Скиты да жақсы. Титаның аралаш титанка. Өтесі жақсы. Кузовында мол жерінде бар екен. Дароза құлаған бойым не болғаны айта бар. Bir нәрсе тиіп тұр да. Қалған жерінде косяк-масяктар көрінбейді. Тогда слушайте внимательно. N-Group и Бишкек Petroleum разыграют квартиру в первом небоскребе страны. Кімге машина жаққан болса, номерге чалып, баасын сұрасаңар, айтып береді сіздерге. Вы, наверное, думаете, как участвовать в акции. Просто заправляйте. Дағы 124. Жылы 95 дейді. Объемы 2.2. Баасы 360 мың сом екен. Расходы 8-9 дейді. Механика. Номері 0703 38 94 98 дейді. Состояниясы жақсы екен, мұнге өтесі сырттары. Срочно продаю участок 4 соток в селе Военноантоновка по улице Токтокова в сторону ГОСТа. Прошу $10 000 за наличный расчет. Титан диско. Родной емес. Көңіл бұрымыздар Қырғызстандан Новосибирск, Красноярск, Хабаровск, Так, ключі қосылған жері тетінде екен, зым менен екен, провод менен бір-біріне қосып отылдырады екенсің. Механика 4 ступка. Түзі бір фиолетовый сияқты екен. Кімге машина жақса чалыңыздар. Атети 0179 деген машинаны алып алуға. Бұл оңды машина кетеді емес. 120-179 деген номер тұрбай, ошо номер салып алуға. Апа-бақ түздегі Мерс 124. Сыртқы авалы жақшы. Жылы 89, объемы 2. Простой мотор дейді. Баасы 250 мың сом дейді. 220 мың сомға берем деп тұрады бұяқта. Механика 5 ступка екен. Номері 0787 66 48 дейді. Есі жоқ екен. Кененірек маалыматтарын алғыңар келсе, жаңа номерге чалғыла. Срочно продаю Лада Приора 2008 года выпуска, автомобиля 6, срочная цена 100.
Ne arada ne turvalda? Mercedes Сешка. Жылы 99, автомат, объемы 1.8 ген. Баасы 370.000 сом дейт. Номері 0779 23 14 23 дейт. Қычырейшін ғой, қычырейшін. Қап-қара түстегі. Сешка Мерс. Титан диска. Нормальный Сешка екен, да? Элеганс, автомат. Мына туғандар дағы 124 Мерс. Басын қанша додасың бұра? 330 дейді. Уступқа болып. Уступқа қыпырым дейді. Титан диска, механика, коробкасы. Так, жылы 93, объемы 2. Телефон номері 0704 0094 09. Кімге машина жақса чалыңыздар. Түз болса мокрый асфальт кен. Деп өтесі. Үстіңкі люк іштейді бірақ. Люк іштейді, Маяқтан су кірбей үстінен. Жазашы не жері бар? Қада ойын жазаш керек дейді. Дағы? Мотор коробка. Мотор коробка сонный. Емесінші, документқа жағында оқат. Сразу оформление дейді. Кімге машина жақса чалыңыздар. Жана номерге чалсаңар, кененірек маалымат бересіздер. Бүгінгі бізде шығарылышта момдай 124 SE 124 дейді. Купе деп қойып, не деп қойып, қайта бар, екі ешік түкен. Тяқта тұрады, тяқта. Мына салоны. Артында сиденьялар бар екен, бұл сиденьяны жығып отырсаңар болады. Бағасы 4999 дейді. Доллар. Объем 3, жылы 91. Телефон номері 0707 52 68 32 дейді. Кімге машина жақса чалыңыздар. Жазашы не жер бар? Вот самый интересный вот люк. Брат, жазашы не жер бар? Люк. Только люк, а? Люкканы форсункасын жазаш керек дейді.